paket lek. Saya kamu Ji. Selarang. Tak ada si seumur hidup ya. So, Bung Maji. Badannya nih kan saya harian, mingguan, bulanan. Cak nangkuk mik bude si seumur hidup lek. Les sosiali beli enam paket wah. Bisa, Bung Maji. Iya tina lah. Kok ngalah si bulanan jere. Untuk seluruh Maji. Transfer mas. Wah, madruk ya. Wah, Padli. Besok kira gelo. Enggak aji saudara. Ah, iya Ci. Tak tahu kok jek lah puluhan tahun tak mulai. Sukses kia buat nasa yo. Cak nah tampuk si itu ceneng si pan juga kantor di bu. Nah, Iya Ci. Alhamdulillah ra. Lain saya tuh belah kian. Enggak boleh. Area 200 juta Ci. Ya. Iya ti nang kok kaburu ya. Sampung lain bab kok. boh, mat. Kemana nomor WhatsApp bu? Nah, Nomor WhatsApp apa Ci? ya, mak pada naring tak naruh cuman bu. Nah, arus sih bisa chattingan bu. Oh, WhatsApp. Iya jadi sih maksud engkau. Kumaha Bina? Marah simpen. Benar anak karak kapan tiba tuh? Dari GSD lah Herman. Arah apa kan? Enggak tanya. Nggak tahu kan kalau punya apa gitu. Cipat lir. Niat njok saya lakona. Cet sariaan saya suruh pamendeng saroma. Tak genau. Wah, entar raju tujuh weh. Mak mau tina aki marah si tadi tangkungan. Dah muk jere. Apa sih kurang pagi yo? Mun lecet tuh tado. Mangku ya celot. Apa nak kau weh? Kira suruh pamendeng kok. Pamendeng kamu ana ya bu. Marah ramun tanya telah lakona cuk rak sakale. Tanggungan kan kok. Puh, apalah kau be? Nah jere berak mata rapasan. Mulia kok. Bawa. Lah weh, mana lagi na pasan? Jalan kalau di mandi sa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala. Ya siapa pengajian ya Dur? Apa ramal? Ada yang gua sokornya mana? Oh, di repas seringnya sokor oleh tak kufur nikmat ke pangeran. Kerangkung ya, Mat. Sih, tumben saya Pak Moral lah bang. Ini mau 5 bulangan. Boh, kan seorang ngatur tak bisa ngocol pesan moral. Lekalu bilu roh. Dur. Area sadu malam tolos epanina Dur. Parantagap pi peralatan na mulai satea.
Boh, pak tenang mat. Mun beuna jago saya ngucak. Kena ke dispinggo lah paham. Iya mun beda rokok nah. Coba mun tak ada rokok nah. Kira audit deskedesan. Seroka borok kata emor. Makin tari dah enak no. Kan kau lah ngucap desak ah. Bila saya gabung ku awak nah? Cek tu santos berita. Be, nak kau si marah si tak tahu kan kau no. Ada cerita nak cipat tak major. Engkau gengki ngantos spesies beri orang. Acun cisa tiar ya. Mun tak percaya je be nak. Arwak tekel itu belangkep. Keng patah bergelu. Labir wah. Dia kena sepiran awak nak. Yah, tekel tak kena tamani apa orang saya kaum kule. Bangunan Roma, sepe apa long menalas. Siapa sih mulia? Marahkan lah cak bukan kau nak cik. Mun kau orang mek pajo, engkau tahu kau nak. Iya, antos sadu malam lekat no. Marah terakhir desam engkau. Kursi asak-asak kau orang benar. Tak, engkau minta lagu nah. Mun tak ada si lagu nah. Sampai dah kalah pun kok. Punya saya tanya je ruah. King lah ada bak apa sang kok baju kau nah. Tepak kaci jang karuk botok nah. Belum mati malikaran. Tak alako, tapi pikiran dia besi terus. Nggak butuh yul dur. Wah, entar kakar di man. Orang butuh yul setia. Patepak ramal. Dia kan pesugihan. Dilarang oleh agama. Mun beda halal loh. Mak ngalak karepi bibanya. Nah kenapa? Oke usah kombi. Ijo eker-peker di alako mal. Mendeng tak mendeng kakak butuhan. Iya salah ngokor buat na paling dur. Rezeki abah resa nyatana cokok. Tak kira korang jo. Mon korang berarti abah tibi si lokotnya abah. Ka antara nak kebutuhan mau tetangga terro. Ijeri amal si repot mal. Pokoknya bilang gua terro, iya buka. Ya butuh buat na dur. Kok keluar lu mal? Mun bodo orang tanya suranto saja. Buat tahu sater ya mat. Enggak, tak usah. Lo, apa weh? Mapuk pak pui bana. Pesanan ada tunggu lah cik. Iya ti na sabak ko weh. Sabuk bela. Mesen tapi tina hiburu. Kabesian berempa jak na weh. 2,5 juta. Siapa majeri weh? Iya suruh sepere ke kantor lah. Cana lah kenal ka buat napola nala pemesen. Iya ti na lah. Marena. Gelak lah, Ci. Iya, Mat.
Apa mak wasita ker ngajak ketemu tindak bu? Anu mat, engkau nginjem habis sena gelu. Bodoh kaputan mendesak kok. Anak minta kiriman. Biaya apa caknya kampus ya? Tak kira habis cok. Lu Raci, berapa putona bu? Sako nih mat, 10 juta perak. Aduh, biaya kuliah apa aja Raci? Saya nggak anak nabok namo gak borong sembako ya kampus so. Syah, patah paramat. Ere kentang anak kok dekeng palen. Jok biaya apa caknya kampus so? Lupain kok geng. Engkau bener tak main jom Raci. Pese keng lamar tabu. Kan lah tahu tibi bu na 200 juta gila transfer. Ponaring kok tak jauh dari sajeria. Tila masuk tabungan, tak keningot DC. Marah ramat. Engkau keng seki aja lah diandi leso. Yang ngalahi saloke pila oleh. Karena mempo kurnes. Tarebung apa? Buat tekal. Keng kok senyara tekeng leso. Kebutuhan lah mendesak. Marah mun laule sebodai orang ibu kira buat nah. Janji seminggu pera. Seminggu tapi aja yo. Biris mat. Engkau mun soal janji tak teman abu tuan ja. Transfer tapi yo. Andi nomor rekening bu. Bodoh mat. Bodoh. Iya marah. Lah cangkaruk buat tongku naci. Soge. Tapi ki libur ngincem ka kancana. Hei Tan. Bisa apa jadi pakai itu? Mau kasih banyak. Tahu Radur. Lem-lem malo lo mau libur mola. Pak Arianda lam le sepeda motor ka satrono. Ya satya kurir temu ngater satompo. Majer tak major. Dem macipat di Tan. Tahu yo. Kalau mau cantara kamat druki. Tinang kok terus Aten. Bu marah ambu geludur. Tolongin malah bu apa? Bener rokok napa? Mak sila ko rokok malo lo bana. Tado. Iya bodo kare coret to. Panyolot bibir lo yang ku sepal. Si enak-enak kan ketawa ke TV. Ini gua apa? Ari ya film Puncak Timur Dur. Masakan tabungku. Mana tak tahu nengku apa? Ah, mundir aja tanya Mat. Channel favorit. Yang seneng kok. Ya subrek sampai Dur mulai bu. Mari lamar tahu saya beli bo. Nah, lonceng efektif pun kok lah. Makaron nang bila bude videonya. Lu Ramat. Benar gila apa temu cipat li? Ya biasa Dur. Ngincem pese. Kan Purwana beli apaan di bungkona? Sepeda motor, TV, numpuk di bungkona pakai itu. Sia, mantap parah tuh. Masa saya ngincem pese kan kok eka beliau bareng-bareng tak parlo. Pola apa boleh nagang kok. Mau cak eka bejera biaya anak nasi kuliah. Sia, anak dari Dimma bu nah. Cipat li tandi anak jo. Aduh. Wah, capok kan lamat. Kok kan lah ngocak, cak del kentel. Berapa ngincem ke? 30 juta Roman. Marahin tare, mumpung ki bareng-bareng ah. Iya mayo.
Bung kok tak kabar nggak ya, Mat? Terus jadi apa nah? Cik! Mana tukang sita, Cik? Cik! 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 Apa, Mat? Cik pera apa-apa, Raci. Kemana pesen apa boleh? Boh, kan kok janji seminggu, Mat? Ada. Minta satiang kok. Bo, na cak na ipangirim anak na biaya kuliah. Nyata anak guna beli bareng-bareng saya tak parlo marah dia. Bo, na jebel ki ya, Ci. Maramal, angkut bareng-bareng ria kapi. Mat. Allah, Ramat. Marang kok sudah diandi. Lah karena Pak Mararia. Seminggu lagi, pera. Coba na noro aki banget terro. Pesen tak ada. Engkau benih cerik saya main cuma, Ci. Kor sesuai ban kebutuhan nabok nah. Mon guna urusan ya gayaan. Lah, pesen kamu udah lebih. Iya kok songku tak niat, Mat. Engkau dari nasi jati Mararia main HP, nengku TikTok. Mak bode cewek glowing, Mat. Suruh tap-tap layak. Mari juri ya keluar lope-lope, Mat. Burung kok. Pas nemu gempur keranjang kuning. Suruh pa masuk orang bareng, Mat. Pa masuk kok, Mat. Cak nangkong kok menang pada permainan, Romat. Mari nayak detengkap ya bareng, Mat. Pepu, Ci. Labung genongku na. Jual beli online saya sanggup permainan. Iya kan marah cok kibo, Mat. Engkau emak. Enggak. Pak Kuni kalah kapir ya mon kok. Sampai dia nak bemal. Arya, akhirnya kena kapi mun kok. Kakoran kan naik kabel, kabel nah. Bojer bas. Wah, bodoh mencipat bakun.